Khubor Phi Baro naga Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khuborjylla jong katayaw bakhat do jong banai JYMMANG arhajar arpusa. Kimat bakong san hakani katayaw baladap kilong. Ki Kristan Catholic Kim Mani Kamaria Henry ki Buram yaka laong Father Rolandus. Lepli ka parish mau pedang ha ka jingkmi ki NIAM solution. Penlong ka parish mau tawar ya ka procession Maria Beningkong. Bat shispa kendai pesan ngut pedang ki hebbarit ya ka communion Beningkong ha ka sni Buram jong ka Trinity bakho. Bat mentangin pa ki Khubor bakam penya. Ka Divine Savior Parish non-ba New Nongston Diocese kalaraki ya ka sni Buram jong ka Trinity bakho ha ka balang shnong mau kawa ha ka arpun rew terik JYMMANG arhajar arpusa. Ya ka mas bakhoit the pinmenta do Father Rolandus Lingdo parish priest bala ai jingkren halor ka Trinity bakhoit bat kamaria. Ulaong bangimla man pay phang ya ka Trinity bakhoit. Henry kum ki Kristan lada ka jing berkhat brew kam kot borshu ngidon kam ya ka jinghet. Ulapin syai bangi ki Kristan Catholic ngimani ka Maria bakhoit Henry ngiburam ya ka namar kedai ka kimi ublay bat ka kimi jingi ha ka jinglong mensin. Wat hapedeng ka jing penthur uslam ki pa reunget ki laya ya ka procession ringkat ki jing duai bat ki jing rwa shitraham ban buram ya ka Maria. Hadin ka procession Brother Colin Lingdo Mar Shillong, Principal Jong St. Francis de Assisi College, Sydney Nongston, Ulakren halor kapang Kamaria, bat kinongrim Jong Jingle Buram yaka, bat ula banjur yaki kampala bakamaria kalale, kamtam hakathma lepanto. Lapinkut yakasingi crowd da Kajingmani Sacrament, now Father Cyril Paryong, Assistant Parish Priest, Jongka Parish Nonpa, ringkat Father Detender Lingkoi, Director Jongka NSSS, but Faith Formation Jongka Nongston Diocese. Duai lem na kabanta jongi wadia ki breo rogi okumta tiya kamaria kabade ka siem joki angel bekero kudle ni ong to duai na kabanta jongi kata kade ka badon kamtam ka jing em jongi
but habagi ong kumta ngi klem kop sarong bat ong ngala banduai direct how ble ngi klem kop sarong ngi ong ngi don kame ke jinga sadlem na margi datang kinong pop tika dei kata ka jinge how ngi la ban ong how jisu to duai na kumta jungi andre ka badon kam bangi bla hi dalade ngi khot lang ki angel bukiru khoi bakin duai lem na ka banta jungi but sakawe ke babun sin kiri boman ku ong ka jing rai mo ka jing rai ka ong kiri boman ki ben klem jing sngo tu mo kum no yu kon kin e ya pa klem itu ka jing rai ka ong kumta teng teng to kiri boman ki laban ben namar kim so tu kim itu kim tep tu bleu laban ma beki namar kim tep pose teng teng ngi ki bala tep pade ngi penlong ya ki bakin ben bale to ngan ong bet lada philek seki jaka Jisu, tema berkuat jenis pelagi negeri jauh dalam kumsum roh sabnang kamta betul kam jarak Yesus jauh. Haka arpun riturik jemang arjar arpusal kesenong mau pedang kalayo ya keparish betemai bala ainam haka Maria kanong irap ki Kristan Mary Help of Christians Parish mau pedang Hakabala one ban play the most Reverend Archbishop jong Shillong Archdiocese Archbishop Victor Lingdo. Lasdang niya kani kasngi da kamas bakot balapin menta the Archbishop Victor Lingdo hakajing sinran lang upadar John Zuzamia Provincial Shillong Province padar Sebastian Turkey Parish Priest Beningkong jong Parish Maupadang ki padar jong Kaseng Salishin ki brodar ki sister bat ki pat riunget jong Blake. Habab haria ya kaktin jong Blake, Archbishop ulabatay Shapanga Trinity bakod, da kabakintu ya kipat riunget, bakin boat kanuksa na kajing hikay jong Trinity bakod, bakin ya it barabor, banyatali haki ying kisem, haki shnong kitaw, bar haki parish bapher, knang bangin na banle ya kamon jong Blake. Hadin kajing paria ya kaktin Blake, Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, Ulapin kamti yakani kaparish hakajing pet jingkmi jong padar Sebastian Turkey kum upadar rangba jong kani kaparish bat upadar Barnes Mauri kum upadar Sindro. Hakano paisngi ladon gajing mani sacrament balayalam du padar Sebastian Turkey both saga cultural program kum kadak kajingkmen bat kajing sngongu nakabenta kajing gerku jong blay lingba kamau padang parish. Kabar na kani Trinity bakut ni yoji kai balai ki long kawai long kawai ndai ki long teli kawai ublai pa umdai ukon ublai ukon umdai umansema khoi umdai ukpa galaga jong ka jinglong ndai ki long kawai pan namar ka jinglong blai bapura barolai person dia kani kabentang ini ban yo jikai bahu blai dan jiateli dan ka jiateli lai person we ublai ka jingteli jongki ka warra berbor ka saindur ya ka jingem jongi bangirung ini banyaj ha ka jinglong Kristan jongi ban em ha ka jiateli hayi ngasem ha ka parish ha shinong atau ini banyaj ya ka lenti jong ka jiateli mau play udan ulang berbor bayateli baylong kawai temengiru ini bandan kamasim yateli haka jim jangi ka bamala kasngi ini ban but ya kanuksa juga ni tiniti bakut ban kedaulan tiangi bagi de bandan kamasim yateli haka jing haki yingi sam jangi haki shinong kitau jangi haka pari jangi haka balang jangi ni don kam ka bor ka jing yateli ni yo chikai ni ka tiniti bakut hoi kamta maka juk mentang don kami kan ni bor ka jiateli chongi dungin khen kum ka jai ban riu chongi don kam ka jiateli ka ji along ka wei khnang bagin kiu sheprang ban long ki bat tibriu tiblai kum churu aka jinge chongi don kam ka jiateli khnang ka ni ka jiateli ka panlong ka wei yangi
Baginya aja La hakarukom kabasngong ping nelangba kajing hikai kaba julong bat kabadei hok kamtam kito kibaya dei bat kajing maya jong kabalang bakhud ukris ne shaphang ki sakramen jongka shaphang kajing knya jongka yukoris bakhud bat shaphang ka jinglong kle jongo bishop karom Hadirin ba Father Sebastian waklay juban lang mentaban pres kami ni juban lang uhaban sain ni juban lang nang tan khodro isaki way farabanes badan lupa shini solong asistan shini shipor badin wan sain ni kasaki ba arpat way ni kat kes betre hang ni wan shini khamat ban sain ni ka saki ban yakani juban lang fadar Hadirin ba Father Sebastian ladap klay ke cuban lang mentapat kum o basalong parispres benang kong hani udai syakri jog duwan udang do jog duwan jog play usa do ikini saut ligi dong jog duwan Kabar ke kamram cungu kalong ba unong unong sngapla penia suk ikibria berublay usasyong kani ka senduk kani ka jakapla banlong berbor atiar ban penia suk ikipaj ba berublay kabalai pade u fadarang ba usalong unong yalap yakaktin cu ublay usalaj blay cakap ambo ban kta ik bible banlong berbor nong yalap yakaktin cu ublay Hadirin Shibanai Tam balayo ban play ke parish mau tawar ha ka arpun reuterik jemmang arjar apasau layo ban pelong ye ke procession Maria baningkong e ubadeiru ubenai jong rosary bakhot bat kesngi buram ye ke Trinity bakhot lasdang ye ke kesngi da kamas bakhot ha ka bau Reverend Father Rista Malnyang procreator jong ke Shillong Archdiocese ulalong unong kenyarang ba ha ka jingsen ran lang jong Reverend Father Ambrose Lamin SDS Parish Priest, Reverend Father Lesman Nongtudu, SDS, Reverend Father Michelmon Suja, SDS, ki brodar bat ki sister ki balawan na keling ki jaka. Hadin kemas bakhot ladon gajing ais ngobhai yo Reverend Father Rista Malnyang na ki pa riu nget Catholic jong ka parish mau tawar. Ha kapor shibaje shiteng la pelong ye kejingat procession Maria balawan ban shimenta na ki khatsan tali ki CMC bahap hapo kini ke parish da ka jing shongkun bat jing riu blay lenter ki surok da ka badwai yo rosary bakhot ba la pen kot pat da ka jing mani sacrament bakhot da Reverend Father Lesman Nongtudu SDS bat la yalap ya ka ketinu blay da Brother Richard Banjob Pede SDS Jangan cinta para pekawai nasional, nama kata lepas jemaah berkuat, kepada sesi kegiatan berkuat, pada diunang kepada bantuan negara awal terakhir berjumpa. Ubelai dan berorganisasi ini pada nama bagi populasi, wanita bagi sekejap dem bom cukup.
pamit na kebentar keparis juni dan batu bani kenai dengan beli ke berpangi keparis mutawan berawai antara further Ambrose Padi pada assistant company keparis. Kau boleh lupa ini dan kau mampu. Hadirin kena duan, hadirin kena duan, kasi yang diuling, hadirin kasi yang diuling, kasi yang diujatan, hadirin kasi yang diujatan, hadirin kasi yang diujatan, hadirin kasi yang diujatan, kasi yang diujatan, hadirin kasi yang diujatan. Haka arpun rutrik JYMMANG arjar arpusau, Kamaun Calvary Parish Harambrai, Kalaraki kesengi burom jong ke Trinity Bakut, da ke jingkemen. Haka balayo bansaki ke jing pediang beningkong jong ke shispa kendai pesan ngut ki hap berit yau jisu hapo ke dok not, bat ke mensim ke jongki, hadin ke jing pen krek bat jing hikai na irus Mary Thong Nuiba, bat ki Samla jong ke parish. Ya kemas Bakut lepin minta the Reverend Father Lister Marwen SDP, Haka Jingson Ranlang Father Jel Gilbert Boy SDP, but Assistant Parish Priest Padar Lexius Dakar SDP. Haka Jingishim minta Shidham ki Peit Ringet wat lada uslap ulawan ban pentut yaki. Hadin kemas Bakut ki Pat Jong Blay ki Lishiminta haka jingiya yak Procession Maria lingba kayo ban poi shaka National Rambrai Chigaun Highway bat penkut pat haying mani. Andala poi haying mani upadar Lister ula ajingkren Shepang Kamaria kanang erap ki Kristan bot sa kajingkerku na upadar Gilbert Boy. Haka arpun riturik JYMMANG arjar arpusaw ki bahing asem jong sister Tiuli Mary Marwen ringkat ki Peit Ringet Catholic jong St. Paul's Catholic Church Lauba Parish Mausen Ram kila pelong ya kemas ngongu ya ke sister Tiuli Mary Marwen nagashnong Lauba Hakaba Reverend Father Rimsing Rapsang Parish Priest ke Mausen Ram Parish ulalong unong kenyarang ba ha ke jingdon ringkat lang Assistant Parish Priest bat ki Peit Ringet jong ketegatan. Hakatai kesengi ladon ringkat langru UMLA ke Mausen Ram constituency uba plan sing sun. Haka nok pai sengi la pelongi ki program lingkot ni ki bahing asem ban ai buram ya ke sister Tiuli Mary Marwen. Dapat jadi semua jongonan sebeku kita ringkat bapi baro. Ringkat bapiru. Hakatai kesengi Kebakrau jong kebalang kebangira ke kesini burom jong ke Trinity Bakut jadi kesini burom kebakertam ha ko jong kebalang namar ban dom ye ke gijinget ha ke Trinity Bakut bangira ke bepat kesini burom kebalang cimut Allah dom gijinget ha ke Trinity Bakut diwei kijia kebalang Hakam di penem jumblai, lesi
nama bantu balesai bersih ni sabaklah. Anda kecingit harga Trinity bukut kapan pura kapan desa biang ya baru sijin dia harga kamji pada jom play. Nama kata harga kesni di seluruh bawah itu kata bah ni don bah kemarin kecil kemarin otomatis dalam ini semua. Nama kata ini snow. Kita ibarat snow terus belajar dalam ini orang gaji klik dia kita yang dilakukan untuk harga ini sini kebakaran berjumlah play maka ini dulu bagi perkenal ini dia baru habang ini sini kurang jumlah Trinity buku kecing yang long kawai jumlah play long kawai ndai play long kerja kawai play bolong away. Kata kamu, muka Shillong away, kamu ni setia tang ublay bagi diberi. Andai ublay, bolong keji thau di jongku. Kata lagi, keji Shillong away Khuborjylla. Mereka bagi perkat, mereka bagi berublay bolong away, away bagi keji thau kemarin cendera kam. Yang tanya apa kelah? Kecil long away, kanam long Khuborjylla. Lalu ini kentat, ia itu jingkau bijung blay, boblay lapau kerpang. Nama kata, kena kesini buram Khuborjylla, kesini buram Trinity bukan Trinity bukan. Kapan kenal ini, ia kena kebentar. Boblay long Khuborjylla itu kata. Ndai blay basishar away, basishar on board. Ndai blay bolong away, basishar ini dah Khubor jomku. Ndai basishar on board, ndai basishar Khubor blay jomku. Nama kita nak benda juni bawah, makum ikut jom blay. Tanpa nak benda juni ikan blay. Kesenjuk Sengrang Ba Catholic Zone 5. Kalau penkut ya ke annual meet bahnriu jengki kebelalong naduk ke sengi sakjan kata ke arpusan terik jemmang arjar arpusau bala penkut pat ha ke sengi uterai ke arpunriu terik jemmang arjar arpusau ha jongsha parish. Lezdang ya ketiga sengi dah kemas bekhut ha ke bau Reverend Father Prior Kongsit ulalong kongsan ha ke riti le NIAM ha ke jingsen ran rengkat lang Reverend Father Suresh Kagu Parish Priest Reverend Father Anthony Joseph ki sister, ki brother, but ki spangut, ki rangba, ki belawan ban shimenta shitham, ha kate kesngi. Habab haria ya kektinu play, Reverend Father Prior Kongsit, uloong baka jinget jengi ha ke Trinity bekhot, kadiban long ke bepura. Hadin kemas bekhot ladon segejing mani sakramen bekhot, bala peniyat the Reverend Father Suresh Kagu Parish Priest. Lapen kot pat ya kate kesngi, dah kajing penhak buram ya kalama kesenjuk Sengrang Ba Catholic Zone 5. Lepen benaru baya ke annual meet bahnyau jang kesenjuk Sengrang Ba Catholic Zone 5 House Nem Arjar Arpusan kan long hamauren keneng parish. Trinity bakut mo, kawan na sikut sa titray. Khubor mamayan. Layan away. Dan la tik nakakatikisan menjaga penim malis. Dan na siya ilay kay. Natasyo. Kapag buod kay ibanbang nakakimut jungi akan itibig kay ketika Trinity bakut. Oh, kalau bayaran kita kata bagi menjaga kita
Jadi kita benar benar lagi kuat nama dalam berjeliu kerja-kerja kerja-kerja. Wei negara rumah kerja jangan balang bercerong lah. Tempat dan pencerong dan sini ke history macam karena kamcerong. Saya wei kopak saya keren saya kerana benar kerja kesimilar dan ikut kamha. Nanti lah support kerja. Tentu. Macam sini kabalan akan kenal ini ya. Kata-kata sini kau jong ka Trinity Khubor. Apa yang Trinity kamu di berbor ikan cemau yang di light the lead, the light the lead. Yang ini latih bah pa berkun bermensi berkun. Jadi kita umroh ikan satu bah pa berkun bermensi berkun di kiskatu yang kata dia lawan di kawai. Yang ada di bisnatu baladong, upah berukun bermusim berukun ialah tuai. Ingat jangan deh, ingat deh. Dah, tapi ingat lahir bayi juga kredo sedikit. Ingat ini lahir bayi kredo sedikit. Tahu ingat, dia yang kita ingat, tahu kita bisnatu lagi. Tarai, lepas proses ini lagi kai. Atau rakti tu lepas kita berdiri tu rakti yang satu. Kipat ba Catholic hakasnong mukabeng haka arpunduturik JYMMANG kilaraki ke jingdap sansnem belepli bat kerku ye ke ying meni bela ainam haka Maria nongerap ki Kristan. Reverend Padar Thaumon Sutenga ulapin mentai ke mas bakhot haka bala shimenta de kipat riunget da ke jingru blei bat jing rehemensi. Kini ke balang shnong ke don hapo ke parish Yong Shiwiat West Jante Hills District. Hakini kesngi lepelong ya ke procession Maria saudong jong kini kesnong. Kipat riunget kila shimenta da ke jingshong shit nadu basdang hadu bandakut ke procession. Reverend Father Rangba Thaumon Sutenga ulayalam ye ki jingduai melung mensim hakini kesngi. Ka Reverend Sister Sentina Mary Nongsit kalabatay siya pang ka jingkordor ban it bat ban buram ya kamaria thesati ka kemi jong uble. Kamaria katrekam jarjar bat kalayrap shipun kilong ying bangyo jingkerku nau kun jongka uji sukris. Lapun kut ya kani kesngi dagi program balengkot. Pandang syamang syamsyum Nahun ki kankai ki baho basaki Nahun ki kankai ki baho basaki Labiang samaka Labiang samaka Labiang samaka Makan kayu blehi Amen. Kublai kumaria kepada percaya Tuhan dan Bapa dan Tuhan pedang ini. Amen.
Kipai Ringet Kabalang Catholic Jong Parish St. Peter's the Apostle Pendeng Ray Nongstan Kalarakhe Burom ya Kasngi Utrai Trinity haka Arpun Rutrik JYMMANG. Hakani Kasngi Rakhe Burom ya Trinity Lepin Mentai Kamas Bakod du Soble Padar Ansem Nonglang Vicar General Nongstan Diocese. Haka Jingren Paria ya Kaktinu Blay Upadar Ansem Ulabatay Sanibha Shapang Trinity Ublay kupa, ublay kon, bat ublay mensi makod, kilong uway ublay. Kipat riunget kila shashkor dnong, ya ki jingbatay halor ke jinglong bamayan jong ke Trinity pakod. Namar ke jingter ulap ba lapsan, lapin sange no eka procession Maria balabu banlong hakani kesengi. Hakani kesengi kraw jong ke Trinity pakod, lekis pangut ki habret chinrang bat kentay kila pedyang ya ke communion pakod, hakasin baningkong. Lapan kut ya kesengi rakhe kemen ya ke Trinity bakod da ke jingmani bat jinggerku sakramen hakapor no sengi. Kijing batai halor ke jinglong bamayan jo ke Trinity bakod. Namar ke jing ther ulap ba lapsan lapan sangi eno eka procession Maria balabu banlong hakani kesengi. Hakani kesengi kraw jo ke Trinity bakod da kispangut ki hebret shinrang bat kentei ki lapadiang ya ke communion bakod hakasin baningkong. Lapan kut ya kani kesengi rakhe kemen ya ke Trinity bakod Daka jingmani bat jingkerku sakramen hakapor nosni. Cathedral of Mary Help of Christians Parish Laitenkra Kalapulong ya ka procession Maria ha ka arpun reutrek mentau bana JYMMANG naduk kapor shibaji shiteng no phaisngi komban penkut ya ka jingle burom ya ka Maria how new bana JYMMANG u banai bala ai nam ha ka Maria ha ka te ka sngi ka jingyat procession ka bala penyat di padar rangba I padar Bernard lalu lawan ban shimenta da bunba ki pai riunget harangkat ki padar bat ki sistar lasdang na plau ying maniba ki pai kristan ke layat surak donbosco road shadu shalaim kra police point bat ki lawan penkut ya ke possession haying mani groto lapin shong shit bat pendon burom ya ke tegesngi da ke jingdon lang ke ban jong ke parish cathedral was im rosary jing I am Ni shanya lut hapa Dwailem lagi kun hubleng Kasngi hakak tin jong pam Hidak bapela kapau Hidap tiu kula bun ro Cook me baba brew Mentai kasni drink in
Point Sub-District ke Bahak Pepok ke Umsning Parish ke Lepelong Ek Possession Maria ha ke Balang Shnong so jarang. Ha kini kesengi Lasdang Shwa da Kamas Bakhoit Balepin Menta do Reverend Padar Lawrence Karluni ha ke Jingidon Lang jong ki sister ki brother ki Peit Riunget jong ke Sub-District ki Borok Kawai. Ha kini kesengi la airu ia ke baptisma sya ki Kunlong. La donru kumbalai pu prangot ki habrit ki bala pediang ya ke communion beningkong bat penbot de jingruai besok mensim bat bemelung nakini ki lai pu prangot ki hab ki berit. Ha kapor shibaji lasdang ya ke procession Maria balai shementalang nadu ki long kemi ki long kpa ki kena pediang communion ki sister ki brother bat ki Peit Riunget chong ke sub district. Lepen kut ia ketiga sengi da kejing meni sakramen balai lam do Padar Lawrence Karluni bot seki program beper balai shimenta de ki longkeme ki longkpa bat ki khun Samla jong ke sub district ki Borok Kawai. Jakar betenat jakar Ramadan ki biangrut dalam Shillong bat kamkam kini ki sengi kini ki senam ni ayo ya ki sister bandon hakade ke Balang Shnong. But the Peit hing is a key for board. Abron ki sister, abron ki NIAM, kano ka jaka, ka balang ka roy, but ki Peit Riunget tu kinang scam, kinang roy, ka jinget chungki, kinang roy ru, ka jinget trelang chungki, kinang roy ki bon kilian. Tengi sungu yung play nam ta ka chengai chung play, ya ki sister chungi, ba kungchuru ya kane ka Shillong Borok Kawai. Dekade ka singi Kebangyong ke Burom jong ke Trinity Bakhoit. Ke Burom jong ke Trinity Bakhoit. Agapor pengisdam ye bijing tuai. Ni tuai berbor da kene ke keteng jong ke Trinity Bakhoit. Isa jong ha ke keteng upa ukun bat mensim Bakhoit. Kata kene jing sedang berbor jong jing tuai jungi penginam ya kene ke keteng jong kene ke Trinity Bakhoit. Ingat badon Tang way blay, they like person. Tang way blay, they like person. Ublay pa, ublay kun, but ublay woman sim of koi. Kajan jarba berbatai, yakane kajiga day jong kanega trinity of koi, kajiga day jong upa, kun, but woman sim of koi. Kinuksa babun nilaban ai, and ray kim ya day a bakata kajiga day happening jong ka trinity of koi. Way blay. Kilai person, nanti kilai person how way blame. Don kipre ke baai nuksa, ya kene ke Trinity Bakhoit, kiong ki ai nuksa kiong kum ka lagi Peit ya ka kiong hakapur basdang ka abami poliu ka dei ka ada dalam tu cisu dalam poi ha kapung ka baritru ka dei ka dalam poi seduriau ru ka dei ka Dekata kadai bagi ba ada kum ki ai kuksai kene ke Trinity Bakhoit ha kata gurukom. Kata don ki papatai ki ba don ke to kene ki ding deng Peit se kene ke caka jungi ru don ki to ki ding ki baron lai pana. Kadai ke juk kasla andrei kadai ki don hadur lai pana. Te don ki papatai ya kene ke Trinity Bakhoit pau kun ba mensim Bakhoit ha kata gurukom. Batai ini yang play kumu brio. Kadang dia snow ba, jing play mata kasih ke ba, ula siam ni kene ke brio, dah kek santi jemu, brio berang santi. Saya tipu play berang santi. Dan dah kita jing batai ke ba, play berang kita kek santi, ula siam ni kene ke jat brio Israel, dah kek tiga bakhan. Hakalai pui turik JYMMANG arjar arpusau ke St. Rose of Lima Church Umpling kalasaki ye ke jingshim smai jongki riungut ki sister Visitation Sisters of Donbosco ki bakan THUP ya ke sister Toda Hunlang Malai, sister Ribha Taryang, sister Doreen Pida Pintingen Linnong, sister Aitisha Dingdo, sister Hyacinta Nyarme, but sister Rishailin Wajri. Kini kesengi kadeiru kesengi kebakamen na kebentag sister Shanta Tiga kebaraki kejingdap arpusan snem kejingya linti jongka kum kariunya. Lepin mentai kemas Bakhoit the Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha kejing senran lang Father John Walang but Father Jivan Lakra.
ringkat ka jingi shimbenta jong ki padar ki sistar ki brodar ki bahinga sem jong ki riungut ki sister ki pai riunget bat ki khana convent ki belarwai pen bat pen syok men sim ya baro ki belawan bandon lang ha kani kesngi haba pharia ya gaktin ublei Most Reverend Archbishop Victor Lingdoa ula ai men sim ye kini ki sister bekin ya lap borbor ya ki himau jisu bekin ne jingo e ki bapang bestom ban kner ka kti jingerap sheki bangat ha ka khimkhat bat ban pinchong nia bat pinchong dor ya ka kerteng jong ka seng ka badai Visitation Sisters of Don Bosco kin riungwat ki sister ki la shim ya ka jing smai bakhat do jong ki da ka bakular bakin imduk imsoti bat ban kongo ya ka hukum ublei hadu bakut ka jing im jong ki hadin ka jing smai uling do saat ula kerkhu kerdo ya ki ka sister Mabel Dhar Superior General kala pendengi ki sakti ki sister ki bala shim smai kum kadak ka jing te jutang bat ublei bat kala pediang bat penbena pai ba banadu kini kesengi kini ki sister kila long ki dekat papura jong ka VSDP hadin kini layo ya ka jing ruai bala mi na ka telong men sim jong kini ki sister bala dep shim smai Lepenkut ia kini kemas besyongkun da ke jinggerku na Most Reverend Archbishop Victor Lingdoa. Kalau pun yo play na mesti berkut. Sisendan kam syang thai. Kami nalaying ban lei jingo ia kibadon kam. Hakat ka po ban kam me di Elizabeth. Kalau lei makab u Jisu ka po jong kan lei. Haka jing le jingo jongka yikle sebet bekut kalau amat yik jing kemen halenti kalau sebet mari kendu yaka kalau kemen ikelong bo jongka le kenji dan jing kemen nama balai ke kalau long ka tiar jong jing kemen atiar jong jing kemen atiar jong jing ngai atiar jong jing i kum juro pi sister karisim jong pi long balai jingo yiki badon kam Pisamai sibet ya ki badon kam ya ki badok ki barang ni ya ki badon kam ki bapang mastam ki batulat ki baswai le ikani pisayo sibot ki jingkerku na ublei nama kata diben don barbor you play don kam barbor ban le yalap don kam barbor ban im ya kharisim chongpi ban le chingo ya ki badon kam la pile kumta pisa long ki bakmen ki bakoj bakia jing pada menang kasih ke basung tenat, jing pada menang kong sefenia hikai yang ini, tolong berbor kita syat kemen hau try. Kamaria ka syat kemen berbor ka don you try batka, haba kalong hoi you play ka syat kemen. Kalau sebet kalau syat kemen nama kalapun pelai Yohanes, kiling do kirung niam kirung kuat ki kemen nama ki don you play, depiru haba don you play. Ini ban syat kemen berbor. Paulus berkut, uang to syat kemen hau try berbor. Cerita, nak bentar kini kibriu, ban pedur long ya kajing temu jong nong seng, bat jong kajing ya selok. To play belas dang ya kini kekam babhapi, un pendapura ya shua kasih jong Kristus Yesus. Utrai jongi.
bakhut guk mi jong uble turai naga benta badukun bad umensiam bakut amen Goblay gukpa jonga me lapan gentang yanga hagasngi baptisma me khot yanga menta ban kham janai ban buat ya ukris ukun jong me da kajing lam lenti umensiam bakut ubalong kajing shai bad kabor nga ka sister adorin pidapen dengan lenong da kajing light luat bapura bat klam tingkai ai ru nga it yalade hami nga kulas kem ban emlang salang kawai ha kamensim bat jingle jingkam bat la ki para riuniam ha kane kajingya Shillong ki visitation sisters of Don Bosco ngan say lot klam datingkai la kabut kabor bantrai na kabenta kito sya kiba menpha yanga khamtam leilei kibaduk kibaduna jingnang jingtem kibasa dien kerpang kisamla Kiriu perkhat khasi Catholic haka laipau terik JYMMANG kila pelong ya kejingelang ye mirjingmut halor kapang ban penroy bat penjana ye kaktin khasi lingba kijing tho haki kot Khubor bat ki kot kisla khnang ba kaktin khasi kan yo rung kloy ha ka kernet bapra jong kariti sensyar kari India kumbala ang not de ki pai ba ki basyong basa haki lum khasi jantia labon bun snem menta Dr. Silvanus Lamari, Principal Baminchwa ke St. Edmunds College, ula ai ke jingkren halor ke pang ke jingroy bat ke jingya lenti ke ketin khasi bin pa bin nadu balabu yaka haki daktho daktar the Reverend Thomas Jones haki ABK Roman script hadu kini kisngi. Ula nyau tang ngau tenat ru ikisembo bat ki bha bal peno de ki kenhun nong tho haki ayom bat pateng briu haki ni ki ars pas nem balala. Na lam krak la per konkren hapo mulan unta teter ti hilap gidan gitin buker ti mentangan simbok baling isim ya ka tin bagi penan kam ta gede tin suara baling isim ya kata gidan bun ki kinia gi tang ibre ro kata ti ko baning kong ka bang hilap kalong ba namar ba Thomas Jones upoin kong hai hasora barge gad baja ngi de Peit nadu kasnem kat fras pa at pun lina kat jingya soy jongka sorkar pareng ya kat city of Yandabu adin kata David Scott ban kong lokwa ban persiang ban seng ya ka jing kom sumsyar po kaniga North Eastern India hapo ayu hapo te athan nartiang dai namar bo sim jentia yale pchai pareng David Scott Korea no nakte bad sa poi ke jingya soy ga circular ba tiro sing hanong klau telah day bahu David Scott warane anong klau balada day bakadik anglo khasi war kam sim lakhe lesi kaktin ke bang itho ang ikren menta kandai ktin daktin nong klau balada day bahu dan apo jantia apo nartiang lesi ktin bang ikren bang itho kandai ktin nartiang gay namar baw u tiro sing la yem pachai pareng ti David Scott la phatno bar sim duan sing pad soraw la priang ya David Scott di nakatadaw la ajaka ro po sites open di nakatadaw bak missionary barwando la pwedeng ko nga po sites open akajaka ba di nang tami sayo aktin tho po Thomas Jones na po na tho de kita governance Wayne linguist jong Leipzig University ula tho ya kwat ga grammar bak dictionary jong aktin khasi ya kani kwat la ni menta po ila niyo po website grammar baka dictionary jok tik khasi baka simpo de nga khanyo sinem malap ikani ka kon namari kani kon ngalam ning kong por bau sip sharan roy kuli no para abel ji abel jong Salvatoria padar abo piwan chini jiri khasi kumno pilai nang ban pren khasi para abel rajuba yo sip sharan roy wo ba sip ni ki Jerman ni don ni ka grammar bak tin
bat ka dictionary jong tin khasi kata ka sithi kade ga mangala po donbosco library bat hadin mata ngala archbishop kade bandan po archbishop's house kata ka sithi jong ba tho sip saran no shop kana abel ti da kata sithi ngala tip pagadan kade ga pot bangalawa bade snap har hajar san bangalayo da ka ngerap jong hu we uling we su Gerard de Flot na po Khuborjylla ngalayo kane kot bade din tata ngala yok xerox copy ngala aja pada April bangin penuan ya ka sektin khasi ba pada April nang bai tin Jerman nrei ngam tip kai bajai kata kuat ngam tip le si kramja kramyo ayu krampo she kata kam nrei mentang anak persyang pada kajinyarap jungi perlong jenga pu Michael Glitch na po Germany ban translate kan ni sak English nak English ba mangan yo kan translate sak khasi mengalai kadi kuat kata kadon ban ngala ban CPU ngala para teleskop nonglang para spiritual bola mengalongi pada pila ban kui para rapi kuat ngikwa pakai di kuat di ban tip di para khasi di tip tegani kade sunyang oba karena kapot jong naka gospel jong Matthew jong Thomas John SC dergon gabelen sakasnem khatras pa san pupra lala banto yang karama dictionary jong kapten khasi da bu chomri mata te mo ni de sunyang bo krau jong Thomas John nakaliang ka jingyara bi kui pat kinong tho grammar de de kapten khasi wara da jimla tho kapten English ne kapten khasi Hakalai puai terik JYMMANG hakapor henriu shiteng janmet penkut no kipat riunge Catholic umsning parish jang baro sau teli ki blok yau benai JYMMANG jong snem arjar arpusau da kejing thang shithi sha kamaria hakani kesngi lesdang shwa da kejingya possession na plau jong ka ying mani shadu sha plau jong ka Balawan College bat school Saint Michael bat wan pai pat haying mani hadin ka possession belas dang pat da kamas pekut belayalam di padar parish priest Father Pius Shadap hadin kamas latang yagi shiti
ke siti la ke jing lai la thoi ke siti la ke jing lai la scan la thoi ke siti la ba la thoi ke siti la ba ke ngai ke lai ngai ke bo ga sai ma ya wan ban ke ku to snam ke ji o ji nam ji bala da dei ba ki dai hok pan yo wan nom ke tai ba ki tips kam ba ka maria ke kemi jumi kan nom ke tai ji Ipan kita baru dong Chris Israel ji. Bat da kini ki Khubor ngi lapoi sya ka bakut jang kini ka THUP Khubor. Ngi ai kuble kit bok kit wiang ngi pi baro ba pindon ha ka jing kot jing khia pin chat pin klan ha ka jing khu jong ble. Ngi kerpat ye pi beladon ki Khubor baja ha ki parish ni ki shnong jong pi ba pin pha ni pin tip shangi how teu number badon ha ka screen jong pi knang bengin nang la ban pin mi man ka tayo ye ki Khubornyam ka jalla. Kuble shibon ublei un kur khu ye pi.